Ka HYC Riboy District mentak sengi ka lai poltrik ulber arhajar arpolai kalau oban penskam ya kinong kitkam ki bapura jongko umyam circle ha kene sengi lai don rekat lang usamla Hercules shooting ubri presiden jong seng na Riboy District nang ta usamla Tony Shila ubri general secretary usamla ban khongdup ubri organizing secretary ke district urang basnong ke senong maulang bat gidikot jong ke seng HYC na umyam circle ki belajit bat penskam ha kene sengi usamla Hercules shooting ulai shim ya kebenta kumukongsan bat ban penskam pura ya kidikot jong ketika circle kebala thung penskam ha kene kesengi ha kebala penskam ya usamla sain kupar kharjana ulai shim ya kebenta kumu advisor usamla shine star kharpran kumu presiden usamla pensingan thank you kumu vice president usamla dondor thaba kumu general secretary bat ar huaingot kiwipat kidikot jong kene circle kebathamai Ni semua kami, dari tim beriu diplay, buat kemesin ia ialah kerja beriu, Nicholas Kam, buat Treyhau, Klan Penranden, yang hari buat kerja beriu Trap. Bagi ini, lagi bisa menjadi ibu-ibu, buat hadu dengan khidmat pemerintah yang ayo, dan penjaga nanti ia akan program, nama taba. Yang penting ya HOC umyam sakit. Dari kubri sejajarmu ya kubri tracker ini badai kapten jong kaseng kumbang laong dari semula lalu belum sedang ada yang dihilang pemerintah. Di kamar buat kadai kesi kita kadai kesi kebal kejeng penskam. Ya kino hilang matumai jong ke HOC umyam sakit. Di ngamung kerju sibut GKA ban nene ban pantai ya kinong rip jo kasang nama pemangitip kibadan hapo komyam sakil gide hilumba ki unit kibadan hapo Riboy District tigilade lupai gide sipai jo kahnyok ter kursil larangin pe yang jingnya lare larangin pe yang jingjo rathai jom kisnong ke kawal lagi nam salam ni Riboy nese ngamdal kae on batai and review di bagi social media di bagi khubor lane habati ya jarul chane video i hagaba katadang ni kisgi kari baja penre bojogi kadangam sapo lagi ya keren ya kasan hima sima lane ya kasan syarada hasnom hagai ulang masalah lane hari baja penre wi borokowe balai ni ka choice syakmat lane balai ka choice kalur kalang ya di para samla jodari kajai penre wi borokowe kalau apa ada dalam tak kami berkacau beliau terang. Nidon hampir dijingnya, lalu nidon hampir dijing sate cakup. Hari ini kumpulan mana kabar kalian hari berkacau beliau. Kumta, lada omdai mati, lada omdai mana kuki sama berkacau beliau. Jadi mana kan? Yang cenderung lah nampak kakia macam nampak dijingnya, jauh dari berkacau beliau. Kalau menjadi seorang hapo Riboy District, hapo Bajilang, bahar punya shooting, rekat kiwe pak kiparan rekam masyarakat hapo district, kat padami iski, nyui pak sipai, lagi nambun lalong, lagi circle unit lagi hagi area. Awal, jumlah online, hagi iski jumlah yang ada, ni tayu ini pak ikut kubur, pak social media.